kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kapayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, anya teraramidam si Kanadya. Kit-kita ang mga agsilsil punda tao, agsaludsud ka pay laang, apay aya. Kunak man naglaba ka ita. Aglabaak, ngam inton madamdamapay. May mayat latan usap sapaan ti aglaba tapno mamagaan ti labam. Amumot saan tayo pa nakagatang iti spinner. Awan pagdanagam, taada diskartik lakay. Anya nga da ita diskartem. Di mon saludsudon no anya, basta adda ah. Anya, Agrubat ka kikden, tapno saan ka amala daw iti trabaho. siguradum lang naglaba ka ita ha. Awanan ni suot ko. Wan ka di, siyak ti makaam mo, awan rumbeng apagdanagam. Itulod ko pa'y ti kamuti nga order ti kumarik at tag-amyanan, nadya anak ko. Anya oras ti panagawid yun nanang. Makitan to ah. Ngam sigurado ang mabayaganak ijay. Awan ibilin mo. Iti ayan kadida nanapan niyang ti pagnaan nyo nanang. Wan, apay ka day. Isubliyaw ti bigao a binulod ko kang kuana. Ay nawaw, hindi pa'y napalabas abulan day jay ah. Nalipatak nga rod nga insubli nanang. Ay unay ka nanak ko. Nakababain ti kasta. Saan ka nagpakada di binulod mo? Ita, di mo pa'y ammo ti agisublay. Kaibagbagak laang analipatak. At least tanalagip ko. Si kamutin ati mangisublay. Nakababain kan mari panyang. Para mangisubli laang. Alaan nyo kikden, tawan oras ko amapan ije balayda. Inton sumaruno nga main, di ka basta mangalala iti kagawaan da no awan tao. Agpakada ka pa'y muta. Awan nga rod ti tao ije balayda idinapanak. Iranam ngamin ati mapano ammom nga adda tao. Tapno saan agumura ti kaaruba, no di mo ammo ti mangipakada. Mabit man laang tatalyon. Ada ka di ibagam, Nadya. Adan sa mulakad yo. Way, mapanak itayan ti kamsat kaw. Apay ka day. Awang mo kidi tata. Ni pamila ngay, ada dita balayaw. Ada trabaho ni pamila ita. Kasta ka day. Ada masapul mo iti anak kaw. Ay kwa tata, isuntulat tati pangibagaak numaranaak. Pagpatuloy ak karudan, tapno sana mataktak ti panaglabam. Agan-anad kayo tata. Anya tinaramid mo inyo balay da tatalyon ni tay? Ay kwa lakay, adalain sublik agamit da. Insublim? Kaslawan mo tao ijay. Nagadulakit di asal sa ludsudom, Jeremy. Mangan kakikden numabisin ka tapno saan ka amala daw iti trabaho. Addan samot inalam agamit da. Adda yan nakita mo iniggamak. Awan mo't kit di, ibagbagak laang, tamangan no aramidem manan ti kasi tinaramid mo idi. Awan mo lagayam nakitam ko. Apay anagadupay lang ti ibagbagam dita. Kayat ko lang ti makasigurado. No adda gamit ti kaaruba kayat mo abuluden. Agpakada kapay kadakwana. Iti kasta, saan ta agumurakin ka? Ay nawaw, amok day ta. Saan ang masapol nga ulit-ulitam? Amumot lagayam. Kat apay nga ro dadi mo aramiden. Mangibabain kasi ka, Nadya. Nay, simangpot kayong magaya man nanang. Nagpakada ka kaday ang makiusar ka iti spinner ti karro batayaw. Ah? Ay... Ay unay ka nanak ko. Kaibagbagak laang nga ugalyom ti agpakada no makiusar ka. Awam mo nga rod da pamila di tabalay da nanang. Kasanaw no adda mapukaw di tabalay da ket sika ti pabasulan da. Sa anak mo't anagtakaw nanang. Nakiusarak laang mo't iti spinner da. Saan amay parbang ti ugali akasta? Gumura ti kaaruba no kasta ti aramid mo.
Di yung amin ibagbaga Ay maamuandan tumulaang No anya tinakita yaw, agulimak kay latan nanang. Pagsayaatan tayo matiar aramida. Nakasaritak ni Uncle mo David itahay. Ket naibaga na, ano kayat mo? Agamrod ka mo pamila. Sana para kanyak day tang abroad, tatang. Awan mo't nakas na no ipahadas mo. Kontento akon iti sweldo, tatang. No kastati ko nam, ibagak ka ni Uncle mo, asaan ka nga interesadaw. Tatang, ano saklatan ti trabaho dito Ayun gayam, naglaba kayo kadi itay awanak, tatang. Ay, saan matanak ko? Naturo ga kini simang petak. Apay ka day? Kasla at damat nang usar iti spinner a ginatang ko. Ay nawaw, asino ko matimangusar ngayon no bilang laay? Awan ka di tinakita yo, tatang. No ada nakiusar, ada ko man nakita ka. Sa bagay, at damat kit di puntuyo, tatang. Dahito yun ti isuot mo lakay. Ay nawaw, namagaan adagos kat kailablabam langit ti kalman. Siyempre, nalaingak amang ibirok. Anyat ko nam. Nalaingak amang ibirok kunak. Ne, kaslada kayat mo asawa na. Awanan ti ado asaludsod. Awatom ki din ta pantalon mo, tagpalas kamatan. Adan samot ilimlimod mo kanyak. Ilimlimad mo't asasawam. Awan ti ilimlimad ko anya. Agawa am kit diti agpalas, no di mo kayat ti maladaw iti trabaho. Awan trabahom ita aya pamila. Apaya di ka pala agring dita. Adda, tatang, ngam saan nakasumrak ita. Ay nawaw, apay ngay. Maditirik nak, tatang. Nay, naano ka? Naurnong samot abannog ko daytoy, tatang. Ay, anya nga agas ti ka sa pulam, tay gatangan ka. Adda pinabati nga agas ko. Sigurado ka kaday? Tatang, agimbagak tumat laang. Kasapulak laang ti inana. At dalakan ko ita, Ala, irikapyulatan tiri daw no rumar kayo. Tapno saan asumrak dagiti tarakan ti kaaruba. Anya man ang ti sirsiripom iti tawa si Kanadya. Ada nga tani pamila di tabalay da nanang. Di mo ibaga ang makiispin ka manag. Shh, tangiwat mo nanang. Di ka man agar-aramid. Urayom ti spinner agatangan nila kay mo. Aglabaak nga rod iti ulos. Kasano ama magaan no saan ama ispin? Ay sinapam ko mga minti nagreing itay Taimpakadam ang makiusar ka iti spinner ti karuba. No ipakadak, sigurado nga tanga umanugot da. Ipausar da nga tat spinner da kanya. No saan da nga umanugot, di mo ipilit. Ninanang mo't, kurang kayo iti diskarte. Nadiskarte ka kunam, ngam illegal mo, ti panpanakil mo a diskartim kanya. Illegal? Ano illegal? Tinapatag kat may ranod kayo. Hay, jak amukan ka. Ibirbirok mula ang ti pakaibabain ab. Agawa ak ti mangi spin kadagiti ulas me. Amangan ki din o agawid ni tatalyon kat makita na. Narigatan. Ha? Nadya? Ay nawaw, adda ka magayang pamila. Anya tar aramidom dito Makiusarak iti spinner yo, friend. Di kamot nagpakada kanya. Kunak ngamin ano awan ti tao. Nakarikap ngamin ti ridaw yo. Anya lang ang madjay agchat ka kanyak tapno ang mukmat. Diya nga rod among adda kagayam. Sorry, ano sa anak ang nagpakada? Sorry, di ka madanagan tagumatang kamin tumot iti dakkel nga spinner may. Anya? Saan laang matada kayo ti kabaalan na agumatang iti spinner ka? Takas tapay lang ti panagsasaong kanya. Nalpasan, naispin kon dagiti ulas may. Di ka madanagan ta maudi da ito yan. Kukuha mo ta spinner mo. Nagturad kamutan anang usar iti spinner ti kaaruba tayo? Tapno mamagaan ti ulas tayo Common sense ka di Jeremy. Naimbag kumamat ano nagpakada ka? Ti amok akit awan ti tao. Diya mo impagarup nga dagayam ni pamila iti unag. Oh, anya nga ita. Kot indi ka. Di ka makapagrason.
Saan ko mga ilibak ka? Saan na dakas ti makiusari ti gamit ti kaaruba? Ngam agpakada ka kumapay mo't tap na awan may bagada. Awan nga rod ti tao itay. Nukas niya nga awan tao, iuray mo. Sana kasta. Arig na nagtakaw kan, iti kasta nga inaramid mo. Basol mo lang Apay ngamin adi ka gumatang iti spinner, tapno sa anak ang maki-spin iti kaaruba. Di mo't imbagakken ka, ngayon ton o may abulan, takurang ti budget. Siyak pala ngamin mo ti pabasulam, o rin naglawag a basol mo man. Tulungan nakman tatang, bagkaten tayo ti spinner. Ay nawaw, pangipanamit ti spinner, Pamela. Isarak tayo pa'y laang, ta sa anak pa'y nga aglaba tatang. Di ta nalatang aminin, Saan na mabalin tatang? Amangan no addamanen makiusar. Anya, Itay awan kayo, imay nakiispin da di anadya. Ti amo na siguro kat awan tao dito'y balay. Di na amo nga addaak dito unag. inosar ni Nadia ti spinner mau? Wan tatang, pudno ti atap ko. Adda nga agpayso ti makius-usar iti spinner tayo. Ti dakas na, saan da pa'y nga agpakada? Sa anak mat nga imot ka. Urayan nyo man no aday deliver da nga spinner nanang. Gimatang kayaw iti spinner. Wana tapno di mo kunati kaaruba tayo. Husto tapno saanan ang masapul ang makiusar ka iti spinner ti kaaruba. Gauwan mo ngamin. Isuda lang ayat ikabalan na agumatang iti spinner. Ay nawaw, adda aya imbagada akasta. Awan mo kide ngam iti kasdi atuno ti busis ni Pamela kabayatan ti panagsarita may. Kat amuklatan ti kayat na asawan nanang. Anya, Dakdakkel ti spinner aginatang ko ngam ti spinner na nanang. anya kumaita. Saan dakmat siguro nga ibabain anya. Kat no si katinaisyo kada kayo adwa. Agul uli maklaang ni Pamela. Kat sika, nagado asaaw. Anya ti sirsiripam Pamela. Anya, sirsiripon mat nga bagbagam. Nakitak ti matam. Ay na di ka man agar aramid na dya. Kit-kita ang magsagsagadak dito'y paraangan mi. Agsipot-sipot kan samot. No agsasao ka dita, kasla na dalos ka. Di ka madanagan ta ada ginatang mi nga spinner. Dakdakkel ngam ti spinner a ginatang yo. Nasaya at mat ano kasta. Tapno saan mo nga itaktakaw ti makiusar iti spinner ko. Sa anak nga agtatakawan niya. Ay nawaw, kaslakas jay matlaangan Ay, di kalamabain amang ibagbaga iti kasjay ken Pamela. Agsipot-sipot nga rod nanang. Ay nawaw, kit-kita nga agsagsagad iti paraangan da. Agin-agin laang dayjay nanang. Ay na, pangaasim ka din Nadia. Usaram ta utek mo anak ko. Siya man ngamin ang tidakas iti imatang yo. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli magkalatan. Saan na mabalin ti agulimak kanyak nanang? Kasano no maasar ni Pamela ken ka, kat istoryaan na ti kalukwam kadagiti kalugaran tayo. Alaman, asino tinakababaeng. No apay mat akagura naklaunay day di Nadia. Nasakit siguro tinakam nakin ka, Ay nawaw, awan mo't makagapong agsakit tinakam na kanyak tatang. Taawan mo't basol ko kankwana. Kasana okit na duktalam ti kalukwan na. No day ti makagapo, no apay agurguraan na, aguli maklatan. Agam sa bali mo ti ugali na. Tay supay lang tinatangsit kan sumanaaw. Ay na, saan asyak ti kalkalabanin na? Tano agistoryaak. Talaga ang maibabain day taak aruba, tatang. Anyala unay ti pagsaksakitan tinakam mo kan Pamela aya si Nadia. Di ka makibiyang tawan amom iti issue mi, Jeremy. Iso akaduan ka nagiti kaaruba tayo kat gumurakin ka, takasta ka ngamin. Awan tidakas nga aramida kanya. Di ka man nagindadalos dita. Ammom no anya ti kalukwan nga inaramid mo. Nalakalang mo ti agpakada. No apay amarigatan kalaunay. Agtal na ka man. Agtanang ka, tano ni Pamela tagistorya ka nagiti kalugaran tayo. Delikado ka bakit? Sigurado asi ka ti mapabainan. Ay nawaw.
No siyakti si ka, agpasinsya kalangan kan Pamela, sakbay amala daw ti amin. Para kang ka, Pamela. Ha? Anya ti linaon day ti asupot. Natengken sa ba? Itad mo kanya. Wen, para kang ka. Pasensya kan naglablabusak. Ha? Siyak ti nakabasol, iso asyakon ti agpakumbaba. Pangaasim kuma, tadi mo istoryaan iti sabali ti kalukwak. Sa anak mat achis mo sakit. Amangan no katawaan dak no agistorya ka. Di ka madanagan, ta saan ko nga aramid ti mangibabain iti padak a tao. Di naklabas bastusan, ta amangan no mailaw ana. Wen, saanen? Agbalina kun anasingput ak aruba, tapno di ka gumura kanya. Ay, nawaw! Saan mat adakas ti makiusar? Basta ammo tayo kumamat a kontrolen. Kang runaan iti amin, ammo tayo nga ipakada. Iti kasta, awan maibaga dagiti kaarubam ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.